Talita na radio fijuan na muirani nonda bonua. Ando talita kana borrongo na radio fijuan singa toka boleta ni station ni alumatua. Ando talita kabale una borrongo na radio fijuan station ni alumatua ilo toka. Ando talita kabale una borrongo na radio fijuan na mandi na station ni alumatua. Au tingol korbo. Ando borrongo leva na station ni alumatua na radio fijuan. Ando borrongo na radio fijuan na station ni alumatua. Nambandoi tele. Ni sambula, sai koyongona Vakaleleka ni nonda itukutuku. Esa mai bakandei taki ni kua ena matabele waile we suba ni adalandina bakalao na ka e bakaidoro pitanditi na Land Force Commander bakadengu ni ambukana na woviri ena kabini matei walu. Ema bukida na bakatule wa erotau toda na assessors na turang nila wa lebu o Justice Paul Madigan ena mataka ni kua ena nondoto bakarei taka kina ni asenga ni dala onditi. Esa tori baka besti konditi ena ngonongo kanangai tauti kona kiana itotongi ena ikatini ni Disemba. Na kia resende esa ando naka baka musimata ena nondo benua. Ena ngonongo era sa daka bata tiko na tambana ni social welfare kena vei tambana tale so mera baka so komuna nai tuku matailalai membaleti irnandau kia resende ena vei tanguni ena nondo benua melorai o deve irongo erangan revendina na vei buke. E mai songoni rao e suba na kenre volei tukutuku e leo vasa volu nandau keresende. Esa reda rao na minisitiri ni sobe ira nandau keresende, rangan rebandina na bebuke ka sobe ira keresende tiko pakai lasu. Anagai kilai mai na bebanggang gayongo se dabe bakapuna tiko na keresende kena be matangali bebuke e rao ni donrobi ira yani na sotaba tiko na lengongo. Esa main beauty o Priscilla Reddy na nondara nandi kina VCCB ni Miss South Pacific Pageant ena mataka ni kua kasai matai tiku ni ngone leo ni India me matataka na nonda benua kina VCCB ongo. Pakarita ko Priscilla ni maru taka na nona itabi ena VCCB ongo kana tobele me bakarongoe na nonda benua. Na yote tiningo na arawate kino viti na itotobi ongo o ya ena ronon tolu tinkandua na nona dharma kalesumai na isala o alisi rambuka wanga na dewa kasa bakanuni o Priscilla ni na kota lestalemai na idodobiongo. Kinigito, ratau sa bakabakarau tiko bakabinaka na nonda matatimi ni leo ya vitu ena sota ni IRB 7s may Dubai kana tekebu tiko ena bakarumbukongo. Kana daw ni Bey pagkatabulida ni Timmy o Ben Ryan, ni Leo Sara tiko na Bey talano membaleta na nona may liu takatiko na nonda mata Timmy. O viti ana tombo bata tiko kay England, Canada, kay USA. Esa may dabay keri na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni Temo demanda. Bulan 2 sa Tolu FM, enapan 2 raki-raki. Bula FM namban 2 inosor. Go etabo ke bota kola sa Bula FM nga. Bula FM nampan 2 korbo. Bula FM namban 2 sawa. Bula FM namban 2 lotoka. Bula. Namban 2 nang Bula FM memba. Bula FM namban 2 NSR in Singapore. Ando talita kana borrongo nang Bula FM lo toka. Ale akar borrongo Bula FM nampan 2 NSR.